ole clear tu le ngai thatu zong tein zawain chi bai le vek ule hei tun tuma chuanin India le USA boina chungchang vel kan ron update don ani ama sain hei Donald Trump an pu modi a themek ni in thu kan ria kanan chia range Trump an modi a themek tunlai ti berani boka Mizoram thenga ngong aron nei tak bok sia wangin in tharung lutuk du lo mai ila post le pop mai te ang kan riat masakata na kadu chu tunma a magazine chuaka a chunga tute hi editor ngai dana ni vek kher lo tiang deuh khan site sang le news channel sang atanga lak khom karon ziak thina adik vekati soi turin ka hriat na hian a tlin big lova karon soi chonga ni ber chu a thleng ngei don lo ti ka soi thei big lo Qatar September a hian UN no thut khom om dona kan PM Modi point thu a soyang emizo hian Trump le Modi ate chu in bengei tura ngai an nia news agency te soidan chuan Trump hian Modi hi themin Russia chu indona ti top tura a min the ani phot chuan in sum don ton na konga US chu zau mangkhengin a in hong dona India chu adu sakhle don ni in an soi chumi chungchang chu Trump hian Modi hi a soi puinge an ring tin in biak na hi akal fu ani chuan quadrilateral security dialogue QUAD ramte chu India an thukhom chun zomanga Trump po tel le ngei tura be se yani QUAD a hian rampali US Australia Japan le India te an ani India hi aro pui ve ta po ani ange Russia ina bia ado Ukraine ina bia US ina thlem khovel ramro pui ber US mit po timim the ale lama chuan tlon ron te po kan ti ve thei to ang chu ti rualin mani ngai dan han ze vele ram ta ila hinduwa an boi pui kan ti wang hian kanin ti Christian lutuk na awangin mani chena ram ngei ni ma se thop nei lo kan nuala Christian an ni wanga US thop jok po kan nok ni in ka mu US le Israel ming ari to chuan tran rum ruthi kan ve ani mi pui kan thumun fo theilo miawa ti ina to parong khara di khop mai India hi tran ron le tlon ron ang chi te po hi kan ni ve to te po ani ma na le ti chuan thu thar dang kan ngai thak chun zom le ang India le US buaina hi kan ngai thale ang Donald Trump thumal ngai nat ber chu tariff ti hini in adota sangson ti aniya apathum na chuan deal ti hi ani le mai ome India bungrua Trump tariff thar 15% hi August ni somni pasari atanga man tran tura ti ani hemi ma hian tariff ti niam turin Indian en inrem na enge motal an ne yangem ti chu kan ngai chang thup mai ani hi Trump hian trade deal la beiseya India hi hun ape ni te pon angai thei ome aram pani te in bele tura ti po Trump chuan a soibo le titia anin bedonem engtika nge ti hriat ani ri lo India pon atum ruknan in biak na nei le ala beise ve fana September tha Prime Minister Modi chu UN General Assembly chim turin New York ka azin dona Trump po atel dona anin hungei don ani India le US in trade deal an nei theilo chan lian tak pakhat chu India in US atanga lo lut le in lam food product a tariff ala sang li tuk khi ani US one India in a tariff la khi ti niam se US mai tur lam thil de chu India lut tam se adua India hian US chu thei to pa dor ve in lir theilama le thil dang then khata hriat thiam na pek atiam ve na chungin US alung oi theilo eti lai hian Trump hian thlathum chung chu Chinese bungrua tariff thar mang ri lo turin thutluk na asiam le thunga tuni Chinese bungrua tariff a delay tum ni na anita China hian US a thil siam chok tu te mamo rare earth mineral anei tama hei hi Trump dornan an mangtrang kai thiam hle an mamo kol tu chunga chuan zangai na Trump chu analan tir le tari ani hei baka hian American te khu Christmas dona an bazar na sa thei le a Christmas dona Chinese bungrua US in alak lu chu apung le thin hei wang hian Christmas dona thilman ato lo nan ti in tarifi a delay ri ni in alang bok India hi alulul kan tia thren khatin a phakar kan ti bok ngai tu chian chuan chan le wang om lo ani big lo ti kan hre theyang India trade policy ya hian ram dang le nam dangin
India ram market an ron lu chil na sa tur laka inven na protectionism in hun poimo ala changa hei wanghian ram dang te ta na market thi a hong zau du lo ani India hian kumsang ni somli pasaria aram chang kang ni ve the atum ti kan hrevek ome hemi atan hian ram dang atanga thillak lu hum lova India ram nge ya siam chole thar chuwa in to dela thil thon chuak tulian tak major exporter ni adua atum me kani tram du dan le India thil tum a in kalani tundin muna khovela thil thon chu zong atanga 2% po ting lo chau hi India ram atanga thon su ani ama bak ero ala ko vio India hian nakin khun na thira Trump anga lok na uma indoor ton na transaction mga ramdang inrem na zia pui zung chi ani lemlo mana tranga India ze pakhat ani ve bungrolak lu import lama India ain honzaw lu tukdulo na chan le chu ramdang ten India ram chu asum de chu dan konga te an op neo-colonialism zui hlau na anei wangani tunma ai chun India hi ramdang tenen insum don ton na konga ain hong to view zok na chungin tunma in British how op na lo tuar to aniya colonialism lam hoi thei tur laka film khurna anei ani mithiam thren khat India trade policy thaloti po tam tak an omve ramdang tenen in sum don ton na lam warzul se thil chang kang le thazok India alolu tabanga until kan leitam chuan kan thil po an leitam le zolang ti chu an ngai dan ani until kan lak lu tlem chuan kan thil thon chu leina poisa an nei tlemang ti chu an ngai dan ani bok mase tuna kan soi US du dan hi chu affair chi lo do chu ani India hotu Pakistan le China a handu sakzok tlat mai te hi India tan chu anangei omve le maya adu anga Prime Minister Modi le Putin te ati koi theilo wangin India le Russia economy chu economy thi debt economy te ati ngot kha ania US President veme usoya tan chu ana za thak hei hian Trump do theina nei lo ziate mi dora thiam lo ziate le achapo ziate ati lang ani Prime Minister Modi chu India mi sanga a ezongte lo nei le bong nu te le akai noya ezongte ta na ding tlata Trump tariff hong lo ma chon tur hian ama mai ba ka India chu a in ring ati ani kha Trump chuan vai mim bekang apple la koton almond zu ethanol le thildang thren khatate India hian tariff ti niam se adua hei ba ka hian science thiam na manga achi ti danglam genetically modify vai mim te po tariff niam te ya India hian zor thei ni se adu bok US du dan angin agriculture sanga le bong nu telam thilte India tariff niam zokin ron lut rui ta semi puin an bo zokang India sangaman tu le khoi tu te sangaman le thar chuate lo nei tu te thai thar chu le bong nu telam thilte chu shal akal lo sot thei eti lama ezong te ta na poi le anga India ram sum de chu economy thlengin a tur thei bokang India tan agriculture poimo na India rama hian mi hring makta duai sangkha zali somruk panga billion 1.4 borvel kan oma chungzinga makta duai zaruk somnga 44% vel chu huan nei agriculture le akai noya eizong anni vote nei an tamdan tur chu kan suang tu thiam vekang ewang hian Modi tan lo nei tu te eizon na khum halpui hi politics mita thlir pon ati tur dik tak ani ve bok ram chang kang UK le Germany a te chona ram mi puya tanga chuta 1% vel chau lo huan neya eizong an nia an ram sum de chu an thon contribute za gross value added GVA po 1% aya claim ani India rama agriculture in GVA ani chu 16.4% vel lai ani pa India sum de chu atanga chuta 16.4% vel chu agriculture atanga lo lut ani chu Central Sarkara Opposition Party chu kumsang ni som pakua khan lo nei tu 10% velin an vota kumsang ni som ni palilok saba in thana khan Opposition Party chu lo nei tu 21% velin an voto hei hiana entir chu lo nei tu te hiam Modi Sarkara rin na an ngat ngam lo tiel ti hi ani kumsang ni som ni atanga ni khat vela po India lo nei tu te chuan Modi Sarkar laka lung oi lo na an lo lan tir chiam to a an boi chiam to ani kha khinga wang te khian Modi hian India lo nei tu te vote mu let le tumin a beidona India economy atana agriculture poimo zi a hriat boka wangin India hi alulul chunzom zelin arin omri ani India in tariff tuksang ani na taka chun US mai ni lo ram danga tranga lo lut
eile inlam food product ale thil danga po India hian tariff ala sanglom viawa ramdang ten engma an soilo lain Trump ero kan hriat angin a heti mek chu ania sumlak lu du wang chu abul pui chu ani ngeya khoiram po hian sumlak lu chu an du veka wangin India a phakar ti bik hi affair lo mai theih ani eile inlam food product hi en tirnan soita ila data thar bera chun US atanga lo lut eile inlam thila India hian so rualin tariff 14.2 vela la a khovel ram sang sang atanga eile inlam thil lo luta so rualin tariff 49% vela ang ani thung hi achan chu ram sang sanga lo nei tu te thar chu e tur te chu an sarkar atanga subsidy awangin amana tlomhlom bik ti India hian a hailo hetiang hi India chu ani very low lo nei dan ala changkang tok lova a ha thlak bikin thar chu atlem bik bok hei wang hian India lo nei tu te thlai thar chu chu amana tlom vak theilova ramdang te thar chu ain ato bik tlang pui vek ani chu wangin tariff alak san meilo chuan ramdang atangin eile inlam thil aron lu tam lutuk theilova chu chuan India market economy le lo nei tu te ati buai vek the chung lakatanga invena thale olsam chu tariff sang hi ani ve tlatani ramchang kang ho chuan lok zokin hadam zokin thayan thar trova India ero ala ni lo chu tiang khovel thlai thar chuak tam berber te rampanga zinga hectar khata India thlai thar chu athei zathi atlem berani ramchang kang mai ni lo Vietnam Bangladesh le Indonesia te takngial pon India ain rice an thar thazoka la cotton thar chua po Pakistan na latluk lova India ain Ethiopia pon motor chana kan ti mai chickpea sa thar chuak tam zo kani ramdang product khazok le mantlom zokin India mi te azon na ati kholo tur venan India hian tariff sanga bitukani zok tariff an hiam chon ramdang product le thar chu aman atlom dona alo lu tamanga India product le thar chu ala aman atlom thei vaksi lo Indian tam takte azon na le economy a khoi poi thei don ta ani hei hi thil om dan ani wangin sarkar atanga khum hal na hi lo nei tu te le thil siam chok tu te hian an mamo hle ya chu tak chu Prime Minister Modi hian ati mek zok ani food product ang thokian bungrodanga po India in tariff alak sana chan na omvek achip chiarin tun trumachon kan soiseng lovanga achan chu a inang do vek ani eile inturam khi en tinan kan mang mai ani tison India che dan chu lok na ngor emaw phakar wang emaw ani lo ani chu mani ke ya din vengat atum meka wanga aram chung economy humhal atum na ani Traman US su ti ro puile atumang chiin India pon kumsang ni somli pasari aram chang kang ni man atum ve mek thobok India economy le ral thuamin ma son chho hi Trump hian a mutheilo nia ngai thei ani Russian oil leiwanga hrem tura chuan alei tam bertu China hi hrem masak ber om takani rin lo takin India chunga atruan tadaya Russia thian ni ve tho China chu alahim China hi Trump hian angam chi lo nge chiang takin kan hrelo Trump hian Ukraine indona chungchanga Putin rilru a min thei thlot lova Alaska tun zirtom ni hian anim bedona ni kha Nobel Peace Prize la adong chak si White House atang melvin hello man aphu thu te apuang hiala Cambodia Prime Minister Hun Manet pon Nobel Peace Prize dong turin Trump hi alo nominate ve mek bok ani aduangin thil atleng zungzung si lo Putin thlem theilo thinrim hi India in atur emaw ni le ti te po a all train a Trump masa po Nobel Peace Prize si alo soi photo kan Bible chuan sum tam tak aya ming that thang jok turin min ti ya Donald Trump ero chuan apani in athang kop mek ni in alang India hian plan B anei ve boka US ni loram dang sum don pui tur po zon chau atum BRICS member dang ten en tang rualin US in luling lutuk tur lo ma chon dan tu relin arin beda ureng bok ani engpo ni se tunu ni Prime Minister Narendra Modi le India policy te atak taka en china hun thaber chu ani mai o masin ti ina to parang khara he aboi thak khop mai putrama sarkar kan ngak hlelama se India tan hi chuanin atha lawani kan ha hlel ang kha ani lo ti chu Pakistan en kanin do pon kan hriat to kha eng pon i sela thu thara omani chuan kan ron update le don nia